Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Začenja se Inktober, danes je prva epizoda. Poštarje. Dobila sem paket, ogromen paket iz Temuja, tukaj noter je full enga make-upa, ker bom naredila 100 € make-upa iz Temuja spet in sem full excited, da po mojem to dan snimala. Stuširala sem se glih kar, zdaj bom pa tale paket odprla. Bom vse lepo sortirala, ki bom pač snimala. Drugače, tako sem že enkrat prej omenila v videu, če so kjerkoli po stanovanju kakšne škatle ali pa vrečke, ki pač izgleda mačke messy. Je to zaradi tega, ker sem jih malo selila in pač stvari morajo iti in so na tleh in čakajo, da se jih odnese. Tako da, don't judge me, v glavnem, zdaj bom pokazala samo vse stvari. Naslednjo soboto pa to soboto, not sure, bo pa dejansko reviewing of this makeup. Se pravi, tu je makeup remover. Maskara, oh my god, to sem že kupila enkrat na japonskem. It's not that good. Oh my god. Mislim, da je to neka paletka. A bi jo odprla? Ja, odprla bom. Ok, kar nekaj je. Mislim, ne bom zdaj probala čist nič, da vidim kak je pigment, ker bom sprobala na video. Bo tisto dejansko review, danes je samo unboxing, I guess. Life Girls Wear the Base Makeup. To je probably puder ali neki. I don't know. 4-in-1 makeup pen. Kupila sem par takih stvari, ki so dejansko tudi zanimive, da niso pač samo navadni make-up izdelki, ampak je to pač nekaj, kar je dejansko čudno. Mislim, da je to kontur. Zdaj kako kuli. Še ena cute paletka, oh my god. By the way, naslednjič moram naročiti stvari iz Sheina. Une pakete oziroma kolebe, ki imajo, ker sem zdaj videla onega za The Matrix, to moram enkrat naročiti. Galactic Assemble. Oh my god, that is gorgeous. Oh my god. Jaz sem upam, da bo imelo tukaj pigmenta, ker pač zaenkrat je še plastika gor. Cushion Foundation. Ok, to je tir dupe. In me ful zanima kako. Jojo Diary. Cushion BB Cream. Ok. Moja koža bo po moje eksplodirala po vseh teh izdelkih, ampak tole je... Oh my god, to je ta čudna paletka, ki je v bistvu kot taka knjiga. Oh my god. Če bo tole dober, zna biti edina stvar, ki jo bom še ever uporabljala, ker ima highlight, navadne pač te eyeshadowe, potem je tukaj blush, opa. In pa še za ustence, sik. Please naj bo dober, ampak ne danes, to boste mogli do sobote počakati. Color Changing Foundation Stick. To je ono kao, ki naj bi vsaki barvi kože pasal. Jaz to ne verjamem, ampak... Zdaj imam pa še 3 ogromne pakete tule noter. Dajmo začeti z najmanjšim. Oh my god, makeup mirror! Rabila sem eno ogledalo, da ima dejansko lučke, zaradi tega, ker pač imam zdaj moj makeup stand oziroma makeup vanity, whatever it is, v kotu, kjer ni glih okna in pol nimam svetlobe in zdaj sem kupila tale špegel, da lahko imam kabelček. A imam polno baterijo. Oh my god, ja! Oh my god, to mi bo toliko olajšal life, you have no idea. Very fancy, very cute. Naslednji paket, nič ne piše gor. Oh my god, to je to, kaj kao... Še darilno vrečko sem dobila, tako da... I guess bila to dala za darilo, ampak ne bom. This is for me. Oh my god, dobra ideja, tako bi bila za vlogmas kakve adventne koledarje naročila na Temuju. To bi bilo po moje zanimivo. No way, ali to? Oh my god. That is the cutest shit I ever seen. In tukaj so vsi izdelki noter. Oh my god, ko mi čakam, da tole sprobam. To po moje čist posebej video, v bistvu bom naredila une stvari pa tega posebej. Eno stvar moram pogledati, sicer ne vem kaj je, ampak moram odpreti, da vidim kak je quality. Shit je, ampak ok. Anyways, it is very cute, I very much like it. Zdaj pa še zadnja stvar. Je pa, oh my god, to pa ni za ta video, to pa je dejansko tale box, da bom lahko izdelke lepo snemala. Ker imam da je kako sodelovanje, pa bi rada naredila lep footage za na Instagram story ali pa kaj takega. Ali pa za one moje ASMR videe ali pa kaj, ne vem, pač unboxinge, kjer ne mojega frisa, a ne, da so sami izdelki. In zdaj sem vzela ta box, da lahko jaz to skupaj sestavim. In lepo izgleda. Še v vrečki je, oh my god. Pak, zraven dobim celo različne barve, which is very cute. In pa dejansko tale box. Se full easy sestavil. Evo, in tu se priklopi na štrom. Potem je noter luč. So happy with this. To je vse za Temu, ampak današnji video ne bo samo to, v glavnem današnji video bo pač normalen vlog. Tako da, ker je zdajle ura... Koliko je ura? Hey Siri, what's the time? It's 9:42. 9:42.
si grem jaz narediti zajtrk. Še veš, kaj imam za zajtrk? Enega od teh 3 bom. To ni sponsor, sem pač hotela sem vse 3 sprobati. Vem, da zgleda, kot da je product placement, ampak ni. V glavnem sprovala bom Boombox. Smoothie with oats, apple, mango in marakuja. Let's try it. Pa moram dati telefon filat, ker ga čez noč nisem. Imam samo še tek 10% baterije. Kaj tukaj zadnji je pač največja štala, bet tam je pač zdaj plac, kamor odlagamo stvari, da se nesejo v novo stanovanje. Všeč mi je. Meni so sicer vsi tudi napitki isti. Se pa si jo naredila nekaj malo bolj konkretnega, zdaj sem še ne ljub. Zdaj si bom, po moje bom večkrat brala. Kaj moram kaj delati danes? Danes moram napisati scenarij za kraljevski podcast. To bi bilo kar cool. Evo, tukaj imamo zdaj Inktober napisan, tu sem se mečken zmotila, ampak ful sem ponosna na tale napis. Zdaj pa jaz sem že mečken vadila, kaj bom danes narisala, ker danes je pač prvi prompt je mustache. In jaz sem si zamislila, da bo v bistvu to kao nek anime girl, ki bi imela pred sabo prst, pač pa un tattoo, tako ga ima Dani. V bistvu pač neka taka fora, da ne bom direkt risala brkov, ker nočem risati tipov. Is that not clear enough yet? V glavnem, jaz ne maram risati tipov. Zdaj pa malo se odločam, a bi jaz sploh naredila skico, ali bi kar šla tek, ko naj bi pač Inktober deloval, da pač kar direkt greš s tem. I don't know. Po mojem bom naredila skico s tek zelo svetlo rumeno, tako da se pač čim manj vidi. Vidiš pač dejansko, se jo skoraj nič ne vidi. In ja, zdaj bom pa lepo začela, v bistvu bom tole prerisala pa mečkem večjo. Ful previsoko sem naredila oči. Ful sem razmišljala, bi začela mečkem bolj anime stil risati, čeprav glih ne gledam anime. Če ste slučajno mislili, da sem jaz ful nek fan anime, nisem. Studio Ghibli, I guess, ja, vse ostalo pa kind of not really, no. Edino, kar sem pogledala je Death Note, pa še to ne celega. Beastars. Če se to sploh šteje. Zdaj sem pa ful prenisko naredila oči. Oh my god, bravo jaz. By the way, to stojalo iz Temuja je kind of shit, ker ne drži dost gor in kar naprej dol leze. Tako da zato mogoče ni the best, ampak in ja, tudi radirko imam rumeno. Very cute. Pa glave ne moram imeti zraven, ker je lučka tukaj. Oh my god, this is not going great. Skoro bi bilo boljše, če bi jaz kar direkt šla z inkom. I don't like this. Zakaj je ena učka bolj visoko kot druga? Pa ti nohti tudi niso glih najbolj zarisani, ok? Po moje bom nohte pustila, da dol popadajo in pol, ko jih ne bom enkrat več imela, bom pač ostala cel mesec brez, ker tole je fucking nemogoče risati s tem. Ne vem, kako ne naredim outfit. I didn't think about that. Choker bom dala. V bistvu je lahko kipala nek theme, da je kao neki gothic, tako da tukaj je lahko en pentagram, I guess. Now I'm just going, kakor se mi zlušta, pa neke te puffy sleeves, pa tekle bo izrez od majice, oblekce, whatever. Puffy sleeve še na tej strani in to je to. Lahko bi dala še neke cute špangice, neki, lobanico sem zdaj tukaj narisala, zdaj pa the big thing, tale. Oh my god, I'm nervous, but I got this, sebo. Koliko je nemogoče s temi nohti risati, jaz ne morem. Tek se mi zdi, da vse črte so, ne morem. I hate it. Pa tek čudno moram držati ta fucking flomast. Oh my god. Jaz bom po moje jutro znorila in bom utrgala te nohte dol. Reč, da pa niso enakomerne. I hate this. Dobro, malo moram lusati up. Malo sem previsoko naredila roko. In zdaj bojo tukaj gor narisani brkeci. Oh my god, that's kinda cute. Definitivno je malo po strani. Mogoče bi lahko lase mečkom bolj detaljno naredila glede na to, da ne bom barvala letos. Čeprav, I don't know, če bi vam bilo zanimivo, dajte mi napisati, ali bi vam bilo cool, če jih barvam. Čeprav kind of pointing to bi v tem, da ni pobarvano. But I don't know. V bistvu bi lahko, ja, oh my god, that's a good idea. Lahko delam senčanje z tem, yes. Prav iskreno nič od tega ne znam. Ampak malo bolj zgleda creepy, in my opinion, pa malo bolj zgleda pač tak naravno, ne tok fucking perfect, tako te ravne linije, ki jih kind of sovražim. Ta zvok v ozadju je naš
pomivalc. Kaj naj naredim z očmi? Oči morajo imeti nek detail. I don't know what though. Če naredim something. Oh my god, that's kinda cute. Ok, zdaj malo boljš. Zdaj mačkam bolj zgleda coherent. Ne zgleda, zdaj mačkam bolj skup paše, da nisem tak random senčenje pa lasi pa očke prazne. Cute, ja. Definitivno bilo fajn, če bi malo povadila, kako se riše lase, ker se mi zdi, da je to moj weak point trenutno. Ampak sej, we're going for vibes, not for art. Ja, to, da mogla to delati vsak dan, je bolj, da se mačkam sprostim, da ne pričakujem od sebe preveč. Ima prenisko joške, jaz se samo en tak zdi. A veš kaj cute je, ful je cute. Sam nosa nima, ampak sej, well, I guess drži gor na nosu, ne vem. Zdaj bom tako naredila mačkam bolj moj stil učk, da ne bo čist anime. Ampak, mislim, da je to to. To je bila še mačkam bolj kot špangica zgleda. Evo, tak. Kaj še lahko dodam? Po moje je tudi to. Všeč mi je, da je bilo tako na hiter. Da nisem neki full overthinkala in da sem pač pustila moji domišljiji, da dela. Čeprav sem pač na tej strani imela približno skico, kot ne bi izgledalo. Je še vseeno pač ratala z dost tak free. In zdaj bom tukaj zgor napisala, mogoče bi s kakim malčken debelation temu napisala. Mogoče bom s tem pisala, da ne bo preveč izstopalo, bom pisala z sivim. Tako da danes je prvi dan, imamo mustaš. Oh my god, I love it. I low-key love it. V glavnem, to je za današnjo risbo to, zdaj pa lahko tukaj vzamem en tale highlighterček in to je to. Evo, prvi dan je končan, jaz sem ful zadovoljna. Če tudi vi delate Inktober, mi na Instagramu napišite, kaj ste vi naredili za prvi dan, ker bom z veseljem jutri to pogledala. Približno na tak način, tako delam vlogmas, ker na koncu vlogmasu uberem komentarja, jih bom tudi tukaj. Tako da, če hočete se o čem pogovarjati, dol spodaj napišite ali pa pač pošljite mi na Instagram vaše slikice in jih bom jutri, obljubim, pokazala. To je to za risanje, zdaj pa gremo naprej nazaj v real life. By the way, tako se moji lasi čist naravno posušijo. They are pin straight. Če imate vsaj mal wave noter v laseh, you can thank your genetics ali nekaj, ker pač this is horrible. Čez 2 tedna grem v frizerju, tako da bomo nekaj naredila iz tega, čeprav tale frufru, I don't think I can fix that, ampak ne si jo naredil neki obliko, ker pač this hair is not it right now. Kaj bi jaz danes jedla za kosilo? Mojo solatko z tuno. Tu solato sem že milijonkrat naredila, tako da ne bom razlagala, kaj vse je noter, jaz vam napisala tukaj. Za pol imam še mečken čajčka. To je pač una solata iz TikToka. Sometimes you need to eat a whole cucumber, this is the way to do it. Domače motherfucking kumare, kako naj jaz to... Moški, pogledajte stran. Tole je bil moj najboljši nakup na Temuju. To naredi perfekt kumara s špageti ali whatever. Ne, na tej strani je prav. Malo je preveliko skor. I love this. Pa bi si z vilco pomagala, ne? Ampak... Evo, in to je to. Najlažja, ampak najboljša solata je zdaj. Zdaj pa pospraviti to. Ne vem, zakaj smo vse naenkrat mogli dati ven kao za video. To je to, zdaj pa grem jesti. Ok, ta muska zadnji, ki jo čujete, to je moj HomePod, ki imam skozi naštimano neko muziko zadnji. Zdaj poslušam nek Ghost playlist. Včeraj sem začela brati Crossed od Emily McIntyre, ker sem par dni nazaj prebrala do konca, kjer je že bila Twisted, I think. Una je bila basically zgodba Aladdin o Jafarju in o Jasmine, tale je pa Hunchback of Notre Dame, tako da ful so mi zanimive te zgodbe. Obožujem jih. Tako da jaz sem se lepo tukaj sedela in bom brala. Ok, zdaj sem snemala make-up iz Temuja, prvi del, ker drugi del bo pa bom pakete, ki sem ga na koncu pokazala. Zdaj si dela nek mal za podočnjake, ker pač, če moja koža tole preživi, ja. Za pudre nisem čisto ziher, pač, če se jih slača na Temuju kupati, ampak vse ostalo roba kar gudno. Če vas zanima, to soboto bo ta video gor, tako da you can look forward to that. Zdaj pa grem jaz pospraviti malo tole, zdaj pa prije počasi Jan domov in bomo naredila večerjo, pa šla bom gledati Ljubezen po domače. Ker smo full odpadla, oh my god, obožujemo to. Tukaj noter sem zmiksala peanut butter, pa sojino omako,
pa mečken česnčka in tole je amazing omaka. Zdaj pa tukaj kuhajo nudelci, tega bo very delicious večerja, pa noht mi je dal padel. Ja, well. Včeraj bolj nisem naredila outrota, ker se mi ni dalo, ampak nismo gledali Ljubezen po domače, ker so spremenili urnik in zdaj prihajajo nove epizode ob sobotah. What? V glavnem, pojedla sva in pa smo gledala Girls, ki trenutno gledamo Girls, eno mojih najljubših serij, v bistvu začela smo gledati zaradi Adama Driverja, ker pač love him. In je dejansko tudi Jan malo not padel in na mene je cool. Pa meni je cool, ker pač ne gledamo skozi samo neke akcije, pa ne vem kaj, da je dejansko pač tudi nekaj malo bolj za razmišljati o ljudeh, pa o razmerih, ki jih imajo, pa tek full judgama, kaj karakteri delajo, tako da smo se imeli full fajn. Drugač pa ja, danes je sicer že naslednji dan, ampak moram se narediti outro. Če vam je bil ta video všeč, mi dajte en like, da spadite se naročite na moj kanal in pa pošljite mi na Instagram vaše Inktoberje, če jih delate, please delajte jih, ker jaz rabim jih pogledati in oceniti. V glavnem, to je to, lepo se imejte, veliko se smejte in se vidimo jutri. Čau!